ayitwagera kushikira ayishomero rya Katete High School cyagaju Kabohe twashanga umuziki amazina n'amashemererwa birya higuru. Temerirwe ntine bugarukiro ahabwe cy'abana batkorire kwika kurunjo mu grade mu result 1 bona bakakoraje kandi muri yecho tutwire ntuhangana abana abantu bahabura ngo bamanye ngo life no basa kuba uwo mugasho aho kuba hona. For example bine kufayo bakagira imico mirungi, bine kufayo bakashomana mani, bine kufayo bakege by'emyoga. Ahari Katete High School nebebembeza okushomesa beji okwegasira ombiro by'omisho. Njye kubahereza aha especially nko mu weekend ni bateka mandazi, bateka kekisi, baruke bitambare ebitukumanya ngunyensi yani basa kubahereza echo kukora batakayisigemira mu munonga kubaye ya hate n'imice babase kwegirira ntasi nk'abana. Tutunzire nkoko ahayishomero Katete High School nutuhinge mboga, cabbage, entonga, enyanya nangwa n'ibindi byinshi. Turi nungiye umutindo because every equipment concerning sciences is available, so whenever we are carrying out practicals our students always excel within practicals. Mukuru w'ishomereri yatugambira uko barukwera beji okushoma kurungi. Kwihe 2008 abana batwire nubashomaje kandi nubashohoraje kandi ntubakurata turebe bakora public service burhamwe twine abana. Ishaheji ni inkursi y'abana abahereze byezo iby'cyakana 2024. Omugando makuru St Charles Rwanga High School Kashekuru omugombora ya Kitagata regarikire ryasinga amashomero gabo n'abashome omu district ya Shema omu bivuzo bya senior ya kana ebashohuize nyuma y'abazyo. Nabi abinji rero bace baza umusi echo nkimanyisa ngo abana bona bakorufanyije kuzana umuhaya aho kwabona bashikireki niyo karicura mweji echo ne buzabuza abazire konka abazire mwe nimba hamiza ngo mureke kuterebuka kigambo cya discipline. So abana bine muco tubakabura kuka abo kuba muco ryaho mu St Charles abantu bona bariyo nibize somba tereza mu abana ahabwe muco na batakize na zatsi zitakizere abantu bona bembareta mu abana bejumbera munonga omukaricura mwensya kandi nubagera ngo yebahwerire munonga. Nahize senior ya kana nabasa kujekiya igasara kandi cyo tukirebire abana binji abutubiye ntushohoza nuza kushangushanga ngo ibintu projects bari bakora. For example hinabana abajiro mu cumuro abariyo nibijana batugira ngo tubahereza katareke bintu eba hinjire omucumuro nibenda katare kaza kabegisi tkoraje nanga tkoraje yakwa tuyina kesho ngo kitwa nera echo kureta tkoraje no kugira ngo twatanisa kabegesa twatansa n'abakozi bona twatansa n'ubuciko aho kweshana twatwine inciko. Gashakwa Maiko atwakire.